Francuska se pridružila Sjedinjenim Američkim Državama i Britaniji u signaliziranju Ukrajini da je dopušteno da koristi oružje dugog dometa protiv ciljeva na ruskoj teritoriji. U promeni politike koja je izazvala bes Moskve prenela je nemačka novinska agencija DPA. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot u intervjuu za BBC rekao je da bi ukrajinsko ispaljivanje oružja na Rusiju bio čin samoodbrane. Nije potvrdio da li se to već dogodilo. Moskva je oštro kritikovala Barrotovu izjavu, a portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je za državnu novinsku agenciju TASS da to odobrenje nije podrška Ukrajini, već posmrtno zvono za Ukrajinu. Ove nedelje Ukrajina je navodno ispalila krstareće rakete dugog dometa američke proizvodnje Atakams i britanske Storm Shadow na vojne ciljeve u Rusiji. Od jula 2023. u saradnji sa Britanijom, Francuska je počela da isporučuje Ukrajini rakete Storm Shadow, francuska oznaka za identične rakete Scalp. Jedino Nemačka ne pomaže Ukrajini s oružjem dugog dometa, budući da se kancelar Olaf Scholz kategorički protivi slanju krstarećih projektila Taurus u ratom razorenu zemlju. Bliski saradnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak protumačio je nedavne pretnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će koristiti oružje dugog dometa koje do sada nije korišćeno kao izraz apsolutnog straha. U novinama Bild am Sonntag rekao je da Putin svojim pretnjama pokušava da zastraši Zapad.